Ćao svima, danas ću vam pokazati kako naći najlakše rude u Minecraftu. Ja sam sada na kreativnom modu, ali to 100% može i na survivalu. Sve što vam treba je da uključite F3, vidite, i pratite ovo ovdje Y, X, ali kopajte, inače preporučujem vam da kopate ovako, da ne bi istupali u lavu, a pošto sam na kreativnom bolje odavde. Evo vidite, već ugalj smo našli. I nemojte pravo, tako evo ga iron sada. Nekad kopajte, na primjer, evo sad kao što sam odavde, pa krenite na tamo. I sad, najčešće, najbolje je da se nađete u bazi zombija. Tada tu ima najviše. Već u baklju sam uzeti jedno. Evo ugalj opet, ali uglja vjerujem ne treba nikom. Sao tako istražiti. Na dubini 14 se najčešće nalaze dijamanti i redstone. Evo vidite, da su zombije, zato pazite. Evo ga zlato. Evo ga opet zlato. I najčešće se nalaze tu negdje kod lave. Mislim tako je uvijek nalazi, ne mora da znači. Evo ga opet ugalj, sad iron. Sad tako istražujete, sad smo na dubini 22. Idemo još malo u toj bazi da vidimo što ima. Ako nema ništa, evo ovdje ovako nešto možete naći kočeg. Vidite što tu ima, evo zlatna jabuka na primjer. Možda iron, vidite, golden apple. Tu možete svašta da nađete. Ali ovo nam ništa ne treba. Nema veze sad, kad smo ih uzeli. I sad možete kopati dole do dubine 14, tako nešto. Evo ga lapis lazulis. I tako samo kopajte. Dok ne nađete i redstone i iron, dijamanti i pošto se tu na toj dubini najviše nalaze. To je moglo bude, to mene mrzi sad mnogo da tražim. A samo pazite ako da ne idete odavde jer lako može, evo ga, evo i dijamanti. Evo ga redstone. I to je to, samo pratite na dubine, evo sad malo mi je čudno zašto je na dubini 4 su bili dijamanti. Ali ne veze, može i tako nekada se nađe, ali manje, više od 20 ili 15 ne može da se nađe. I to je to.